आकाशवाणी इम्फाल माइबम देजमनीना पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ चांदेल जिला के सिंगतोम खुंगंग मिपुम खुदिंगमक कोविड-19 वैक्सीन कापलबा जिला अदुगी अहानबा खुंगंग ओइरे मणिपुर पुंबगी ओइना ngarang phawbuda कोविड वैक्सीन कापखिबा अपुनमा मसिंग लाख 12,953 सुरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 सही अमा फारकपगा मरी लेनना ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना एजुकेशन सेक्टर की मरुइबा थौरांग कया हौदोकदौरी अमसुंग टोक्यो ओलंपिक्स ता भारत की नुपा हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल संख्रे बॉक्सर एमसी मेरी कॉम महाकी अनिसुबा मैच ता ngasi नुंगथिल कोलंबिया की इंग्रिड वेलेंसिया गा थेंगरगनी सरकार की फैसिलिटी सिंगदा सही 19 की मथक की मियोई सिंगदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेवाक्सिन वथुंगबदा सथरिबना नहा ओइरिबा सिंगना वैक्सीन असि कापथोकनबा मदि अतै मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनबा हाइजरी कोविड की अकीब लेरिबना मियामना सेक्शन बवाटपगी थोंग सिंग तोपिदुना यारिबा मखै युमदगी सथोक्तना लेबियु तंगाई फदना सथोक्लबदि फेस मास्क उपियु फुट तरु के सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइ मिट अबदि खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरु तनाना थंबियु कोविड का मरी लेना ई पाउसिंग अमदि मतेंगिदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 011-23978046 अमसुंग 1075 ने दुगा राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345381 ने कोविड-19 दगी ngakthoknaba tangai phadaba sana kanglon singangna chapinaba MLA Mohammed Asabuddin appeal tawraduna hai Miyambu Asabuddin MLA na khurumjari नुंगसीजरबा इराइचसिंग तमथिरबा कोविड-19 लाइचतगी कंजनबगीदमा एकोई अमुखना सेक्शन बगी फिरे प्रोमिनरसे कोविड की वैक्सीन सोइदना कापियु फेस मास्क सोइदना उपियु मी अमगा की मरक्ता फुटर उपलापन लैबियु हैंड सैनिटाइजर सिजनबियु हैंड वॉश नत्रगा सापोन सिजनदुना खुदसा सेंगना हामबियु लाइचत असिदगी काक्तुकनबा लाइंगाकना मतम की ओइना पीबा तंगाई फदबा चापना कंगलोन सिंह एखोई पुदिमक नगाकना चाबिनसी सेक्शन बहाइबसिना लाइचत असि चांगहनदनबगी ख्वाइदगी फारो फंबैनि मयाम बामुखना खुरमजरी हौजिक मपुंगैबा पाउ चांदेल जिला के सिंगतोम खुंगंग मिपुम खुदिंगमक कोविड-19 वैक्सीन कापलबा जिला अदुगी अहानबा खुंगंग ओइरे जिला अदगी डिप्यूटी कमिश्नर थोकपा चेरोलामन हाई सकपी कारोंग सब डिवीजन की मनुंग सनबा सिंगतोम खुंगंगदा इमुंग हुंबुद्रा तरत की मी सहूम मरबुद्रा मरी लई मदुगी मनुंगदा कोविड वैक्सीन कापा यारबा मियोई चाम हुंद्रा हुंदोइनी मदुगी मनुंगदा मिरोनबी नुपी तरत अमसुंग खोमजिंगलीबी ममा मापन याउरी मी अमखक कोविड पॉजिटिव ओइबदगी वैक्सीन कापा यादना लेरी वैक्सीन कापदा चाउना माई पाकपा अदुगिदमक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चांदेलना एसडीओ सकपी कारोंग सिंगतोमगी विलेजशिप जौ सिविल ऑर्गेनाइजेशन सिंग अमसुंग डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी टीम दा थागटपगा लोइनना नुंगाइबा फोंदोरगली मुख्यमंत्री नोंथमन बिरेन सिंगनसु सिंगतोम खुंगंगी मिपुम खुदिंगमक वैक्सीन कापले ताबदा नुंगाइबा फोंदोरगली ट्विटर थागटपा वारोल अमदा मुख्यमंत्रीना मनुंग हसिना लैबा खुंगंग अदुदा वैक्सीन मपुंग फाना कापथोकपगिदमक डीसी चांदेल एसडीओ सकपी कारोंग सीएमओ चांदेल अमसुंग विलेज अथॉरिटी दा मखोइना माई पाकना होनरिबा अदुगिदमक थागटखी मरग असिदा मणिपुर पुंबगी ओइना ngarang phawbuda कोविड वैक्सीन कापखिबा अपुनबा मसिंग लाख 12,953 सुख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज की वैक्सीन कापखिबा लाख 10,953 अमसुंग अनिसुबा डोज की वैक्सीन कापखिबा लाख 1,35,994 याउरी केंद्रना राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी पुंगमक्ता कोविड-19 मैनेजमेंट की तंगाई फदबा थौरांगसिंग लखनबा जिला अमसुंग अतै लोकल अथॉरिटी पुंगमक्ता अकनबा डायरेक्शन पीनबा खंगनख्रे राज्य की चीफ सेक्रेटरी सिंह चेरोल होम सेक्रेटरी अजय भालाना हाई कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मपुंग फाना चनहनबदा असोइब लेबसिंगी दायित्व मरी लेनबा ऑफिसर सिंह अदुना लौगदबनी मागना हाई एक्टिव कोविड केस मसिंग हतरकपदगी राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगना तपना थबक थोरमसिंग अमुक हौनरे श्री भालाना हाई कोविड मसिंग हतरकपा असि पेनिंगाई ओइ अदुबु हौजिक लेरिबा मसिंग असि यामना वांगली मागना हाई मसिदा करीमता कोमथोकपा तौरोइदबनी अमसुंग अथिंगबसिंग कोमथोकनबा थबक सेक्शनना येंसिनगदबनी होम सेक्रेटरी ने हाई पॉजिटिव केस वांगलीब जिला खुदिंगमक्ता हेग याबा मखै अकनबा सेक्शल थौरांग लखुटकदबनी मागना हाई कुमई कया लागलीब असगी यंगलगा मी यामना तिनबा मफमसिंगदा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सोइदना सनहनबा सिनगदबनी मागना हाई कोविड-19 निंगथिना थेंगनबा ngamnabagi हिरम मंगा यावबा लालोंग टेस्ट ट्रेट ट्रिक वैक्सीनेशन अमसुंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर
inba hairiba asida mapung aiba meyang thamgadabani tabiriba pawasi Akashbani Imphaldagini National Education Policy NEP lising ani kun sahi ama pharakpaga mari lenna ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi na education sector da maruiba thodang kayamarum haudokani Sri Modi na shiksagi lamda thausil semli basing amasung skill hengalna ba honari basing mahiroi amasung oja singa National Education Policy lising ani kun gi makhada awon purukna ba thaurang sing lokali ba asi sahi ama mapung pharakpaga mari lenna video conference gi kuthang da wangangani Sri Modi na Academic Bank of Credit haudokani masina mahiroi sing na awang uthaki mahi tambada ming saning ba amasung tokning magi kudong saba kaya engineering program singi ahan ba sahi lam gi oiba lol da tamba yahan ba amasung awang uthaki mahi tambabu malem thaki ohena bigi sana kanglon sing haudokani Pradhan Mantri na haudokada ba atoba thorang singi manungda grade 1 mahiroi singi school tamba hauna bagi sem sabda yumpham oiba tha ahum gi oiba module Vidya Pradesh secondary thak phawda Indian Sign language bu subject ama oina tamanba amasung NCERT na puthokpa oja sing training pinabagi apunba thorang Nista 20 yauri Thorang sing asina National Education Policy lising ani kungi pandam phangan bada singthaningai oiba khongthang ama oiragani amasung education sector asi hena mating leiba sector ama ohinba ngamlagani Bharat Tangarang Phawda COVID vaccine dose koti ni phumanga kapangam khre Kendra gi Haksel Mantraloy na hai ahanba dose oina vaccine dose koti kunthra manga hena masung ani suba dose oina vaccine dose koti 8 lakh maripu hena kap khre Mantraloy asina hai ngarang nongma khakta vaccine dose lakh nipu rom kapki Maragasida Indian Council of Medical Research ICMR ga tanarga zero prevalence ki jila thaki data puthongna ba kendra na raya singda akangna ba zero survey pangthokna ba khangan khre Additional Chief Secretary, Principal Secretary, Masung Health Secretary Singde Ibasero Lamada, Kendra gi Health Secretary Rajesh Bhushan hai, mafam gi oina miyam gi haksal gi thorang lakhuna bagidamak survey asitangai fade. Tokyo Olympics ta Bharat ki nupa hockey team quarter final sangkhre. Asi ayuk sanaki ba pool A ki match samada Bharat na defending Olympics champion Argentina bu panjil ahum amada maithi ba pikhi. Ngasi gi mai pakpasina Bharat pool A da ani suba position da leire. Bharat na hujik phawda match mari sanabada ahum thoiraga ama poduna Australia gi hek mathang da leiri Bharat ki aroiba pool match hayeng Japan ga sanagani Marak sida PV Sindhu nupe gi badminton singles ki quarter final sangkhre quarter final da mahangna 32 suba set kha Korea gi Genun Kim natraga mari suba set Japan gi Akane Yamaguchi ga thengnagani Bharat ki archer Atanu Das nupa gi individual Archery da quarter final sangkhre ngase ayuk mahangna kha Korea gi Jin Hayekpu taruk mangada maithi ba pekhi Amarom da boxing masana da soidana medal ama phangani haina panari ba MC Maricom kilogram yakai mathoi gi flyweight category gi match samada ngase nongthil pung 3 minute kuthra taruk da Rio Olympics bronze medalist Colombia gi Ingrid Valencia ga thengnaragani Railways na Tokyo Olympics ta saruk yariba makhoi gi sanaroi singa masung official singda akhanaba sel gi mana pirigani hane lauthokre Sanagi medal phanglakpada lupa koti ahum lupa gi medal phangmada lupa koti ani amasung senjeng gi medal phangmada lupa koti ama pirigani sanaroi amana nipan suba position phawgi manungda laglabadi lupa lakh 35 pigani aduga Olympic asida saruk yariba sanaroi khudingmakta lupa lakh 8.5 pigani Sanagi medal phangba sanaroi amagi costa lupa lakh 15 lupa gi medal phangbagina lupa lakh 10 amasung senjeng gi medal phangbagina lupa lakh 15 pigani saruk yariba atai sanaroi singi coachingdana lupa lakh 8.5 pigani Tokyo Olympics asida Railway Sports Promotion Board ki sanaroi 15 coach manga amasung physiotherapist ama yauri Bharat contingent yauri ba sanaroi singi sada kullomde railways gini Loisilapeda COVID-19 dagi ngakthongna ba face mask upa phutaruk laknan leiba khutsa ma de mai mitaru tanana thamba haiba asamba thong ahuma singangna sapina ba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba pawmuk Sandel jila gi Singtom khungang mipum khudingma COVID-19 vaccine kaplaba jila adugi ahanma khungang oire Manipur pumbagi oina ngarang phawbuda COVID vaccine kapkhiba apunma masing lakh 32,350 sure National Education Policy lisingani kun chai ama pharakpaga mari lenana ngasi Pradhan Mantri Narendra Modi na education sector gi maroiba thorang kaya hudokadori amasung Tokyo Olympics ta Bharat ki nupa hockey team quarter final sangkhre boxer MC Maricom mahaki anisuba match ta ngasi nongthil Colombia gi Ingrid Valencia ga thengnaragani Paulo Jare